Spuštamo se polako niz planinu i onda na susednom brdu ugledamo manastir Vračevo koji se beli na suncu. Dočekuje nas nasmejano lice oca Sofronija. Uđite u konak da se ugrejete, da popijete kafu, čaj i vino. Kažemo da želimo prvo da snimimo neveliku ali lepu crkvu koja je pre nekoliko godina obnovljena i stare grobove koji svedoče da su se ovde Srbi od davnina molili Bogu, tu je nekada bila i škola. Monah nas ostavlja, veli da je crkva otključena i da uđemo jer to je i naša kuća, a on ode da nam skuva čaj. Snimamo drveno klepelo kraj vrata, crkvene sasude, prelepi ikonostas. Dok pijemo čaj i domaće vino, otac Sofronija nam kaže da ih je u manastiru 4, pored molitve, bogosluženja, izrađuju sveće, brinu o manastiru, dočekuju ljubazno goste. Pričao bi još s nama, ali mi žurimo dalje, trkajući se s vremenom, želimo da stignemo pre mraka do oca Jovana u Cereljsku reku, koji živi u šumi bez struje i vode. Zatičemo ga kako radi sa još nekolicinom ljudi, žele pre zime da završe šanac za odvod vode. Ugledao nas je iz daljine, a kako se primičemo, on već briše ruke i ide nam u susret. Hajde da ručate, mora da ste gladni, idete s puta, gostoljubivo nam govori smešići se. Zahvaljujemo se, lako ćemo za hranu, ženji smo priče o ovoj srpskoj svetini i njegovom usamljeničkom životu. Kućica u kojoj živi više je nego skromna, bila je još manja i skoro neupotrebljiva, ali on za 2 meseca otkako je tu sredio i spremio za zimu. Unutra je prijatno toplo, vatrica pucketa, na zidovima okačene ikone, a kraj kreveta njegova velika brojanica. Bio sam atrakcija kad sam došao, priželjkivao sam da me vladika Teodosije ovde pošalje i ispunila mi se želja. A vladika je već 2 puta dolazio da me obiđe, priča nam otac Jovan. Među onima koji pomažu i čika Branko, on iz svog sela često dođe kod oca Jovana da mu pomogne. Pokazuje nam tamo u daljini na vrhu planine albanske kuće. Kaže da se nekada u miru živelo, pominje prijatelja Albanca, doktora koji sada živi u Prištini. A na pitanje da li ga je skoro video ili čuo, odgovara da nije, ali da veruje da mu je još uvek prijatelj. Dok priča iz njegovo izborano lice kaplju suze. Prethodnog dana smo se najavili igumanu manastira Banjska, ocu Danilu, pa ostavljamo oca Jovana u njegovim poslovima u šumi, želeći da stigne sve što je planirao pre nego što ga sneg zaveje. U manastir Banjska stižemo po mraku jer na Kosovu često nema struje. Jedva uspevamo da snimimo nešto u ovoj staroj srpskoj svetinji koju je još kralj Milutin zidao u 14. veku. Autentični zidovi i lukovi izmešani sa novim kamenom, titraj sveća u mraku i tihi glas oca Danila zrače mističnom atmosferom nadilaze vreme u kome smo. Ovu svetinju pohode brojni vernici, priča nam otac Danilo. Srbi sa Kosova pogotovo, njima je ovaj, kao i drugi manastir oslonac, daju im snagu da izdrže sve muke koje su pretrpeli prethodnih godina, hrabre ih u nadi da će jednoga dana biti bolje i da će ostati na svojoj zemlji kojom su preci hodali. Sledećeg dana krećemo rano u posetu manastiru Sokolica, igumaniji Makari i njenim sestrama. Penjamo se uz planinu sve više i više, a na samom vrhu ugnezdio se zajedno sa Sokolovima manastir koji je po njima i dobio ime. Mati Makarija, doktor hemije, nekada akademski profesor, čuveni ikonopisac, govori nekoliko jezika, pleni odlučnošću, tvrdom verom i hrabrošću koja joj je u prethodnim godinama bila potrebna da zaštiti ne samo sestre i manastir, već i monahinje u drugim manastirima i Srbe. Priča novom pukovniku KFOR-a Adolfu Konradu koji je došao da je upozna, da održava dobre odnose sa komšijama Albancima, da sama govori nekoliko jezika, ali da je u srcu uvek srpski. Pričamo i o tome da Srbi teško žive, da se i dalje njihove kuće pale, oni ubijaju i da se nikada za te zločine ne pronađe krivac. On je uverava da kao čovek saoseća, ali kao pukovnik KFOR-a razmišlja drugačije i govori da je vrlo iskusan jer je bio na mnogim kriznim područjima u Eritreji, Libanu i Jerusalimu, ali ga ona prekida i pita: a kada ste, pukovniče, bili u svojoj kući? Dalje mu kaže da je njen manastir stecište ljudi sa raznih krajeva, da su tu dolazili vojnici, Grci i Danci, da ga posećuju Rusi, dolaze tu i Albanci i sve njih domaćinski dočekuje. Ostavljamo mati kasnije u čuvenoj ikonopisačkoj radionici, tu slika i piše. Upravo priprema monografiju o ovoj srpskoj svetinji da ne bude, kako se piše u kosovskim novinama, da su manastir gradili Albanci i da je on njihova kulturna baština. Spuštamo se niz planinu i krećemo ka manastiru Stočanici,
i samo mestu koje se takođe zove Stočanica, prelepom selu u čijem miru, tišini i jesenjoj lepoti čovek zaboravi na vreme i teške okolnosti u kojima Srbi žive na Kosovu. Okićene kapije govore o skorašnjem venčanju, kuće se doziđuju i prepravljaju, zidaju se nove, dečice idu u školu, što kazuje da su Srbi rešeni da ostanu na Kosovu bez obzira na probleme koje imaju. Dočekuje nas mladi otac Justin i čudi se kad ga pitamo da li se boji. Kaže da mu to ne pada na pamet. Na zidu visi zidni sat, a kazaljke su još na letnjem računanju vremena. Mi ne gledamo na sat, govori smešeći se. Upravo kako reče Mati Makarija, monah jeste daleko od sveta, ali on živi u svetu, on diše ovim svetom, želeći da mu udahne i duh božanski.